47 ambasa tipra motha block committee by luajijak oro sudu tipra motha ya YTF TWF tipra motha jara central committee tongnai district committee tongnai block committee tongnai ebong village monitoring committee chairman member joto adong robai nujung ini 41 tomo TTADC maman salmo tabu nailaha bari community holo chung palai mangka chung saimano je Tripura o TTADC krui ongtongmani onek songram klaika Tripura o TTADC nangnai hinai muya chanai chakui chanai hinai totkalin party ni bumung TUJS Tripura Upajati Jubo Samiti ni onggai kebang ma andolon klaika chung nukha borok andolon asuk sohosia kaham kaino fight klaika borok fight klaimani bisingti no chini Sroddio Chabuk chini logi krika Borom ganang Samasoron Tripura Nogendro Jomatia Drau Kumar Riang Robindro Dev Borma ini Vijay Kumar Rangkol Borom ini netrite 1984 ini hai साल 23 अगस्त नो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नेतृत्व जों त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने याफार जाखा आनबगे बेलाय तंथंमानि साल तिनि जों पगैमैया जों माल्लो सुइदान खैका जी चिनी लोगी क्री ताबु समचरन त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया द्राव कुमार रिया विजय कुमार रांखल ताबु चिनी लोगी तंको बकथां तंको तै गोबां मा फाइटार रो चिनी लोगी क्री फनो ब्रौनि परिश्रम जी मुया चानाय चाकुइ चानाय एक ओंइ थान सांगैनो जों एडीसी मामानि मो बिरात कायसा साल कटर साल जों आबनि बगैनो खातुं खाजाखायै खा बाक्सा खायै जों 47 जरा तंनाय श्री श्री महाराजा प्रदूत किशोर देव बर्मन नेतृत्व थानसानि मारिबायनो जों तिनी आम्बासा पालाय मांखा माइकेनो तिनी ऑफिशियली त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे सरकार बायबो तिनी जुनाल ऑफिसो पालाय जाबो गोबां मा पार्टी ऑफिसो पॉलिटिकली बो जों पालाय मांखा अनबगै आं दखरनो मनो कक्कासानानि मुसुं मस सालखोतो चिनी TTADC मामानि साल मो बेलायखोनो चिनी बगै नांपुकमानि आगामी दिनोबो जों गाहाम खाय पालिलाय माननाय हाबोना चिनी आशा बिसास जतोना हामबाय।